Gospa Jagodic, ste vi naslednja? A, gospodična Jagodic, kaj bo dobrega? Aha, malo težave z govorom, mogoče? Ja, pa, ste malo, no! Jaz se res opravičujem, sploh vas nisem videla. Ne, ker tle me pa res prav nikoli ni, no, se malce lahko menil, sam hlač pa res ne morem, no. Jaz sem lahko hlače operem, pa damo se šili, takoj bojo suhe, za te čas vam pa prinesem tiste Andrejeve oske, kolesarske hlače. Ne, to pa res ne. Ok, doječi na stavo, ok. Jaz pravim, da ima on navadne gate, ti praviš boksice. Jaz dam 200 evrov navadne gate. 200 evrov na boksate, 100%. Ja, no, zihar. Kako hitro lahko to operete? Pol urce pa bo. Vezalke imate odvezane. A pa, kaj me hecate, no, se sploh nimam vezalek. Mislim, da smo obe izgubile stavo.